Sebuah rekaman ramai diperbincangkan warganet di media sosial Telegram pada Selasa 23 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut, menunjukkan deretan kendaraan tempur infanteri Swedia CV9040 bergerak melintasi Jerman menuju Ukraina. CV9040 adalah salah satu EIV paling modern yang dipersenjatai dengan meriam otomatis 40 mm. Terhitung, ada lebih dari 15 kendaraan tempur CV9040 yang melintas menuju Ukraina. Hadirnya kendaraan militer ini tentu akan membuat pertahanan angkatan bersenjata Ukraina semakin kuat. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan dari pihak lawan angkatan bersenjata Rusia. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet. И Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах. В районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоная Деброва Луганской Народной Республики.